هماهنگیا زانینگهین باکور و روژهلات سوریه سرلیدانا سالا خوندن یا 2021-2022 رادگهینه. ناوندن سرلیدانه قامشلو زانینگاه روژاوا لهلیلیه، کوبانه زانینگاه کوبانه، شهبا دسته پرورده لأحداثه، رقای دسته پرورده لدوارا ساعته. دیروکا سرلیدانه 31 ماه 70 2021 حتی 19 ماه 8 2021. مفاضلة العام الدراسي لعام 2021 و 2022. مراكز التسجيل: قامشلو جامعة روج آفا حي الهلالية، كوباني جامعة كوباني، شهباء هيئة التربية والتعليم أحدث، الرقة هيئة التربية والتعليم دوار الساعة. تاريخ التسجيل من 31 من شهر تموز عام 2021 حتى 19 من شهر آب عام 2021. جامعة روج آفا، جامعة كوباني، جامعة الشرق.